Муш бир цивилизация экен да. Ушундай таштардын бизде болгондугу. Муну изилдегенге эми биздин технология, акылыбыз жетеби? İşte başlap kalsın kardeşim. Al bul baş olsa giyin daha böyle жеткире. Кудай буйруса. Кудай буйруса. Al seni bir iş bir çıkayım. Bu tarihi nerse. Кудай буйруса. Бул эми эмне деген керемет эми. Мына могу таш бөлүнгөн экен, сынган экен. Бул билейген таш сынган экен. Булардын ортолору да бир башкача болуп атпайбы? Ортолору да катмар болуп. Barızın eкен, ben karızın. Barızın bir sekten çıkkандай. Сектен чыккандай да. Bir sekten çıkkандай. Бул адамдын Sınıp kalgan tüyler oldu kaldı. Bunu bütünlerini aldım. Barız okşuş. Ben bunu olacakta gördüm. Teskeride durup da kulak ketken. Büt barız okşuş mu? Сынгандар бар экен а уже. Bunu kança çıkıp duruyor. сынгандардын ичи да кызык болуп атат да. Жанагы дарактын ичи мындай катмар болуп кетет го. Ошондой болуп, мунун ичинде бир сыр бар да. Ачыла элек бир сырлар бар. Sana benimkine sıngandı gördün mü? Көрдүм, ал бир өзгөчө. Аны мындай шлифовать этип, кол менен жасап дагы жасай албайсың да бул ташты. Керек болсо бирине жазуу чеге албайсың. Yok, художник тарта алат. Тарта албайт да. Андай техникадагы технологияда жок да. Мен bunu birinci görgөнү таң калгам да. Жанаганы мен апаргандан анан айтып калады, сен бул таштын кырында деп. Мен жанагы жекке келгеним 11 жыл болду. Бул бир Saydan da alalım, almadım ya. Bu saydan. Bu şunu yakın çıksan, hemen alıp çıkıyorsun. Bu şekilde lazım. Будан башка жерде жок а? Bunu Çinekelerden Kiçer yolda bir oturat. Çağın yolda bir oturat. Aman adını. Yine çok merak Çineke mi? Тегерек таш деген ушул жерден барганбы? Ya devi özü şu oldu. Hani bir bakar. Ана мунун размерлерин карасаңыз, бир жеринде айып жок экен. Мына топ-тоголук бир жери бир келатып, формасы бузулуп кеткен эмес. Бул сиз айткандай атайын бир цехтен чыккандай да. Bunu Чоң технология жатат бул жерде. Karısın, bunu gün tigen jaktan büt ketken. Bunalar kança tiyet, bunu Muna gün ança tiyet de taza turup ne uçuyor. Alan tetiği sayda taza tetiği. Tetiği sayda taza. Ошол бозураак экен, э?